Ekonomska nejednakost nije samo površinski problem, ona je korijen zla koje uništava naše društvo. Nejednakost je normalna pojava, pa neki će uvijek imati više. Bogati su sve bogatiji, siromašni sve siromašniji. Broj siromašnih godinama pada. To što je neko prešao iz apsolutnog siromaštva u rad za $5 dnevno nije uspjeh, nego elegantnija verzija izrabljivanja. Da bismo smanjili broj slabo plaćenih, trebamo se fokusirati na obrazovanje i poticanje slobodnog poduzetništva kako bi ljudi dobivali prilike da što bolje zarađuju. Ne. Siromaštvo se nije smanjilo zato što je tržište samo od sebe sve sredilo, već zato što je država intervenirala, uvela socijalnu pomoć i tako zaštitila najslabije. Slobodno tržište je omogućilo napredak ekonomije, a država ga je često ometala. Mark se okreće u grobu. Dobro, evo, kako bi ti kreirala ekonomsku politiku koja potiče rast, smanjuje nejednakosti, a da bogate ne čini bogatijima? Preraspodjelom bogatstva. Bogatima se uzme kroz poreze kako bi se povećala državna blagajna i pomoglo siromašnima kroz različite socijalne programe. U prijevodu, legalnom pljačkom tuđe privatne imovine. Da, evo, ajde sad ti meni reci. Je li u redu da jedan Modrić zarađuje 1.000.000 eura mjesečno, šta će mu toliko, dok jedna blagajnica u dućanu zaradi jedva 900 eura? Modrić je 1 na milijun nogometaša, čovjek je fenomen. Bitno je stvoriti društvo u kojemu svako ima priliku za bolji život. Da, super. Sad još samo da svi postanemo nogometaši. Većina ih zarađuje manje od blagajnice. Mislim, ja ne znam u kojem svijetu ti živiš, znaš ti ko? Dosad još nije otkriven efikasniji stroj koji eliminira siromaštvo od sustava slobodnog poduzetništva i slobodnog tržišta. Ako pogledate probleme siromaštva u ovoj zemlji, vidjet ćete da je skoro svaki od njih rezultat neke vladine akcije. Ti bi problemi bili eliminirani kad bi se eliminirale pogreške loše vlade. Milton Friedman.